Ebusan for Ahaye GC News, Mema Obibia Akwaba, Ahade, latest and hot news, Angwa, Eramede, Bremo. Anuti, so we subscribe ya, Bomodia say, over subscribe to channel. It's as a Hadia, latest, hot, Eramede bro. The over say, over click a subscribe button. Now, a belly notification, or any new video be uploaded. When the first person I was at Ebeka ASR video, I feel we are now like if you like the video and give us a thumbs up, down fee. Share my for so now when you be here now who and somewhere aircoso ewagana memohanum afi yebura ye and somewhere ababeto yapnoso yinti ye some kumoya aircoso in some aircoso yinti me na me come master me say this time media and yet Ghana ye da live support so ye da live support one papa Ghana and not just ye near Asante Bediatuo the live support is you. Asante Bediatuo obekwa ajaye o chini mutan na anka be another question inji Asante Bediatuo wo hwa akwai seriously o yare ama na so nkofo omufu ni ye ebi ana omo test waters na o ba yare de o yare sese no mpese ye to aba no wie na wawu nka wawu dada abato ni ntino mo mpese o mo na say life support no for medical ya kire se yenyi no e de obewu na oh yes e de obewu ase jonkuma ya se ofi Germany na exactly e ba na ogba na obewu exactly eti o mo se o mo yinu a na owu a ebeye he Ghana ni NPP wa hwa 1% kura munya nti omo da fun no omo de no say ye don no to say that ye toto bode jo no yo mama ya da say Mama Georgina so I was mo Mama Georgina. Hello abe. Aha. Me da si bebre so asa mama kwenya baso for the second time. Yo. Me se say o kasa yi. Me nim ni din o. Ka me bo ni din achia na sanda na sepa. Na dia me kan nyina ne se menua me da si bebre na sa asam ne dia me nje mu na nya mu kira. Na abe asama na Frank ekano sasa nkrofo we mu se ya wo nya honabo Ken o mde befa kwambone so no no Getrude woni mu sai yenu abe me bia anko mo de ne fa kwambone so akobubu na atra hweche mu na ono so kwada ni gu wo mu so no bibi akoso onemi edi nkomo bi na ni nyina ne tietia ne na yi nyina me pese me kirekire nsem bebri akọ into details this awudifo we NPP fo because of power wo mo bo modia kosie esrem wo mo ko srem kosie ananfie mako 5 when he kan so yes and he nanfie area nanfie omu ya mako 5 when he kan so na kira sesa ananfie 5 na gina wo manipa atitrufu akasifuo bi wo party numu na wasa wo mu ansa na abato na duru ho na wo mu susu hu akire no we mu ne hu akire no ana wo mu so ye fast no mo kwadane niema wo se other than that no anka Ghana fo atwie mu koso ba fom ye besu se den ye be ye den kaso ka Bawumia ana betena akomia no so ba o makose saade no na when na me yemu hye me na me say really no say yes when na me yemu hye me na me ne nipa bi di nkomo ono so ye odifo park se ono so wa brochima mu ha ya wo ba wo ayi no so wo platform no so ana me ka asem ya che no so yes no so asem no nim wa kada daada so na minimu say na nka hwanabo Ken one of them ana wo ma na nkombewu no minimu say na nka hwanabo Ken one of them ana na me say what was yes na sa asem ne maka me kan ne mri bi wa be platform no so but ya na nipa bi fo ma dwen enkom nsem bi so enti asam a nipa no ebo wa ma ne ka kire wo no ya na mfie 5 a ejira wo ma nipa num bi anka waso wo mu wuwu ye do mu twaso for to me because anadro ne Bawumia no ma ye wo ma dwen say by hook or by crook e kwa bie ma wa say Bawumia na ebe win the power na do use no
adini ye ni niema omo achieve omo diabolic agenda no so ahwanti me bow se me nua be ma no wo mo ewu ade no omo si no these people na ni say power wo mo ba power bio eto omo so akodan ne niema spiritually omo so afa ba bia akodan dan niema access ade no catch me plain said these people will never come to power this 2024 to catch them in another man of God nkomodie mo confirm yes say it's true now them can him ni bi wa be platforms no wan tia na those people no na no kre na nka nipa be wu pa na including Honorable Kennedy nti asama Frank e ka na no kre pa say NPP fo nya Honorable Kennedy still on be kuno wo me ni nwie yo say oya campaign na wogina platform so gu o mani mu ase e review secret bi ni ade no e say wo mo di wo mo nsa no wo mo nan from Ghana for properties as if there's no tomorrow no ka so wo mo di ache na no wa be gu o mani mu ase aka kansam ama Ghana fo ada wo mo ho so enti Kennedy wanam wasa no mo nya no mo fo mo ho nche no na so die Nyankopon tumi ne nsa wo no so no otamfo be ya enye ye da abe me ka se bia kire mu me de onsa me ka se me se sasa ma wo ka me da na se pa na me no me njai ne ma bi mu me so me ni me me so me guso a me so me ye mpaibo keke kura tumi ne ma bebre ana mpaibo enya mpaibo so ne mpaibo wata ma ye bo mpaye ye wa ha wa wasa wankasa no ye wo ho ansa no wa bo sa mpaye no nti me so me nim ne me so me guso a me ye nya asem ketwa na no mu akwanya bi baaye me nka after sa akwankyere akwanya ni akwankyere no me ye wiye no less than 1 week within that less than 1 week mo me so da ya se me hwe film me so da ya na se me da ho no mu se ya na me chiri ba me sister da me nchen ye da mpa ba akoso ye da ho se ya me hu ya ni se fundaka pa white pa pure white abe si enche wo mpa no so eti na me ye mahye ti me gusu a me ti atie mu se me bie pon kwa outside se me ko fre nipa ba se mumro na se ni se no nipa ba ya wo ma ho hwe fundaka na yira me Sammy beta ho no mo na san apie bio asa ba bio abe si the same place me Sammy ko bio ko tiatia mu nipa ba ya e dey na wo si e ko me say wo mo si da bi anya no kra ye ho hwe afa die all of a sudden ena ni bi ka kire me say mensuro na sa die na wo hu ye no nipa na woda adaka no mu na be si wo nche no oba just to protect you tieni ye pa nipa na oda adaka no mu na be adaka no be si wo nche wo mpa no so no oba to protect you na nipa bi person oba do fa kwamboni so to oba e be protect you kwansi adaka na mabie wo e ba mienu na mabie na voice ne bae kwansi me hu ya ni say enipa bia ni abredindin a oba me so serious pa je so obedi me bone me hu ne ya ye wa be da ye nu hu ya sa sekan potokro na ye di do afuo no ye de kwa afuo mu kwa do no sa sekan kese no me obi kura abekita me nsem sei enti ati se boldness bi ba me musa me so me approach say nipa no wo hu se me ba no so no na afo dimri ka dwane na me so me sano me dine ti wada ye ni mama fa ne ho anche no e tu no twitwa no ye yanam oh yes me twitwa no go fam ye yanam me twa na betina ne nsa we da fam me twa ha na da fam twitwa ne na me ko no me twa no life in color na ye no me twa ni pa no me ko no flat. That's right. Mayanka. Yes. We can chat we are me who said what damo jamu we na wana me ni tie straight away. Mbo. But you know me particular about it ni say. And nini kasa kire me say mensro.
na nipa no oda adaka no mu na adaka ne besi wo fundaka ne besi ho no or buy it to protect you from the power and some. Wow. Anna said and happen ye. Intimanity and the me we answer me back abram would and be protect me. Say nipa bi apuno normal person with me fa kwan boni so but all my kwan. I be what did I say? Matthias. And I defeated that person. Ah. Man win nipa ni. Hayo. Bibi wo wi ase. Enti me si wo mo boa me wo mo ntumi nkumi dan ko mo kumi a che so wo mo boa kra and I will defeat them. Nti ba wo mia wo nyina yi woni ne yire kwasampa ni fulani ni ba no wo mo nyina yi abe yo ya da ya me show them pa eh se wo hia nyoma abe enye izo wo sansama ya kan ye nyina ye ni nkomo wo mo be yi Omo be attack you spiritually. What you say? Yeah. Utu ana mo bi na wo kasa na wo gu omo animu ase a. Omo trust wo be ye dey. Omo be attack you spiritually, but I've defeated them. Mo. Yes. Me that say. Yo mo. Frank ye. Abe. Me pegana nsentwerefo a. Bawumia ne Samira nya encounter with them no ba ku benya akukuduro pe ebisa sa question ne se ya maame Georgina de asama tomo so na sa asam mo ka ho asam sen mo yi ano sen se won adeda na ba ya deda na ba na obia wo funeral home na wo ya akukuduro ka kira funeral director no se wo pese obia pie na ka wona wo yire wefu no ho mebisa asasem se ye nkremofo amambra na se den menyanya no ana me anso menyanya kwanyanya Samira ne ne kunu but at least Ghana Central from Ben obi asuro so obenya akukudure bi sese asem kase amame atwa atomusuni mo yi ano sen abe na nyame na me no ne beka ho na beka wo Ghana ho nyame no ne beka ho na beka wo Ghana ho ne bodyguard nya na anu ada no konya accident owu ye no so no de ko ye de omo be sacrifice sa say ye ka mo so amuntie ye de omo be sacrifice sa for power but enkosi aga I'm telling you osoro yi won asase yi won obia hu no won su ne won ban ade we de exere madwin too much pedem na ye ke yesesa nkramofo akura no mo nkofu no ho na Bawumia kwa na ye ose oye kramuni a orepraku esanso kofu no ho but almost last na kramuni bi church bi say almost some no no almost particular time bi wo ho a period bi wo ho a you are allowed to go outside your religion and do other things and come back e wodim bi omo friend no engineer Bawumia ye no wo mo no tiase nti ye ma kwan se ko na ko ye se ko repraku na ko abosondan mu o se bibi na de aba na declare ho se wo ye reverend Timothy and nti na omo nkasa ho they some of them na da ono kwa na ye kramoni wa Ghana ha nkramofo akuku da mam wa Ghana ha se ye hu se obi yesa ono kwa na ye kramoni wa Ghana ha wagu nkramofo ani ma se with all due respect one Samira Bawumia nyina because omo ahunu se nkramofo wo animenyam enti ombe yusu nkramu din no ene wona animenyam no aye de omo beye brebe na wahu se Samira Bawumia wagu ma ya fida sanya ene ya okwa campaign wakọ nkramofo community ka mo anu gum eto so sa de na no ye no ene kura po so wan fio bia na no ye na manfo boni ja na waje agu ma yere fio na meseria election year ntia na denta mana yanko election when no fee no obi a ni makeup ewo 1 V8 mi na edi na chi ni makeup ewo 1 V8 na make us Samira Bawumia mo omo ye wudifo a I am telling you today obi a onim sunsumu ebia ni masama mekan wudim de ati a showdown no bae ye ko presidential primaries no right omo ye de ombe ye bia se nko mbekum Kennedy Agyapong yes Samira Bawumia mo ane Bawumia wunim adunsifo ne malamfo ade ombegu Ghana ha
All because of Kennedy. All because of Kennedy. But adia ba ko ne say Kennedy Agyapong no. Adorye a waye no. Wo yare hwe ya enye. Emfa. Enti the last option. A omo ye say omo de be ye ne say. Wo say Kennedy Agyapong de pekasa. Yeah. Enti ye be ma no aka kasa. Asama ebe hye Ghana fo nyina abufuo. Ama delegate na den ebuafu. Na mamenkyere wo. Ye wo ho na kramoni panimpa bi. Menka region kro wo so. Nkramofo panimpa o. Ogorofo no. Ena ofre ye chairman Abrefajan. Ono na reveal eniama Samira Bawumia ne Bawumia moye against Kennedy Agyapong. Yes. Ono na o reveal ye say di omoya no say omo be ma Kennedy Agyapong. Waka asembia ebe ye Ghana fo nyina abufu ama ne ho aye ahi. Mo hwe ba bia sidi no. Ode na yere no. Samira Bawumia. Omo ye wudifo atrimedemfo. Say ye hwe omo profile cases a awudi sem ne atrimedensem kwana sa nkrofo miru yi aye no Ghana. In the first place, anya nipa Mama George na ne baba akopeo. Ne baba akopa ode no. Ena Bawumia ne Samira Bawumia eku no de ye power 2016. Na no say we need evidence. Me say Bawumia and Samira Bawumia ne NPP for say me boa they should go and sue me. Would they pursue papa? Kosu na nya no say dem ra na ya adwuma. No mun timi sue nti da bia sue. Yes, dem go sue me na be da say. Me ka sabla so fi say me boa. Aye sue no be sue me. Who pursue sue ya? Me. Na ba go sue me, my ready. Omo kwa sue me. Omuntimi. Omuntimi because omo ya wudifo omo kuma kwada no. Bawumia ne wudifo me see omo sacrifice me ba kwabra boadu for power. And that power they will never get it. Nia Frank ikanyina ye no kretrodo Frank bonebo ho bio. I have evidence. Kramoni nkofunu ho. Bawumia ne yiri Samira Bawumia wudifo no akontompofo no akohwifo no. Dia no mama ye free aso dem ho no ye lashibi Ofori Atta the funeral home ho no aso dan no mu ana me ba kwabram bodu ni funu da adaka no mu no a ye bie so na akwala ne da adaka no mu no dia no mama ye pia bonten wo mu ye wo funu no ho for about 15 to 20 minutes. I have evidence. I know what I saw in my dream. Ni nyina no conclude bibia mami hu say so this is the reason why a papa we wama ye pia bontima na yiri fulani ni ba no sa slave queen no wama ka efun no ho ade na omo ye and I want answers from them me hear mu ayefi akohwifo ni me enu ho Samira Bawumia fi asese wo bo ni kochidom enya nde wo kan sampa economy anko ye kura no otimi be defend ni kunu na odi atie President Akufo Addo na cedi no 1.2 and na over 8 years no omo movie cedi no to 4.2 more than 300% increase. Then the dollar to cedi is 5.4. If NDC were managing the economy then could edru 12 points baby. President Akufo Addo na cedi no 1.2 and na over 8 years no omo movie cedi no to 4.2 more than 300% increase. Then the dollar to cedi is 5.4. If NDC were managing the economy then could edru 12 points baby. Yo. Abe. Yeah. Say osesenka NDC na manage ya nka duru sen 12 point something. And na da sen 17. So what we Samira we the 12 point something na kura okan ya no kura watwam. Yo. President Akufo Addo na ono an playback na ya bocha no ya se wode wa no don wura ebi nwa nti sa na tie na eno anso ho a mobeka ya Samira Bawumia akọ eyi ase okohia ya papa Alan na yere Frank Abe ye tradition no se mukwe yi a na wudi ukun achi a oba no nchia bi won Abe me se Nyankopon anso makoma wa hu ensem a meka kire sa afena we wa hu enye papa da bi o mimi bisa e wona ya hwe no momwa yen fa tradition na kire sa apart from full of tradition
Yana come for the your tradition tesa. Fura ni fuwa na bi omo tradition tesa. So ye fura ni. Inti so yes sa na omo suban te ye. Ye fura ni fuwa suban. Very simple. And fura ni fuwa suban. Hey. No kasabri onim ponche ni nwan ne ayi nkwaku ne nantwie da wuram. Abobɔ roba kete bi na omo hyase. Na nyankopan ye na ado no waba be pie firi Ghana ha. Na ye nso so ye ho ama ye ho so. Na waba be ye second lady a. Ade be na obebuo. Nye fura ni suban na. Na ode mo nye mistake. Mo ti Jubilee House wa na nantwie ya konta na ye president. Na de nantwie di Jubilee House grasses no so. Now you be ba wakopama mo ma ya hwe. Samira na o se upper first lady edi no. Ebribidi na wo twe mpania no wo fom. Montie no bieo. Na omo a enama omo so omo de eyaw ene ebufuo ye campaign. Ebi mo se anye yi a ene ye nko opposition. Amanse ma ye fo aso ana. Na wo a ope obibi. Osio ye bu kwasia yenye say mao. Na mama mi say o ko opposition a obenya bibi. Uko opposition a wo minister akọ bisani bibi. Uko opposition a wo DC akọ bisani bibi. Intebi ono de wa men. Mary amen. Ne ma men. Oni how. Into otchere ko a on de owa hoto mu. Inti look sharp. Ananya sa. Ye look sharp. Omo e de ba de enka say e kwasem. Nso emura ye wo me because there's a leader for every generation. Yo, nyoka typical opportunity just Ghana ye muache in this unia banswa. You don't have anybody in Ghana who be look up say who here bibi. Ko uko opposition we nim also we nim minister bia because akobisa ne bribi. Uko opposition we ni penim bia wa ba mu akobisa ne na say omo ata say NDC na NPP no so ba ku nwini a so ba ku kwotena fie boko. Say ana sleeping for kasa. I sleeping for kasa, I sleeping for terms. And about me, he or your queen of sequence. On one kasa bisana Kwabena Agyarko shia doctor and Mali. On one say doctor no more nyamena me kashe na no. Sleeping for mo ye boldo. And also doctor no more nyom. Unti on one ekwokope no. Mumbisa na se onim hajia. Menka idinka nka na oka ho no e ba de se na okokohia ayi male their aim and say politicians asia ye meetings a omo nso so kwase so sleeping for no mo address ya cheche mo aya say omo ba bi enu bi na odikokohia male so anu mo nyom ebi mu na omo kama no. Anu na ya se oyobi ojo. Oh, Madam Fuja. No nante hu ne nante. Aya pene nante enu bi na amanfo hwe. Na Ghana fo de ya danso ya na agu abonte. Ye pe obi amana bedi mampani na wei. Na nado nem adi hu na ya nwene nko akiri o. Enei. Me hwe ne video bi am so omko Kumasi yayi. O hwe ne mpaboa na o hwe ne genstra bi na o hwe na tade hye no na o nante se kafu lam se awurade Ghana yankra yi. Now when an Kwabena Bediatuo, a very young, vibrant man, now on Nanti say Akwaya Bobra. Bawumia nanti Bawumia nanti be my enre. Wo de pebina magana fu nhunu se wo nhunu nipa ye kwa akoto aba amano na pana na kwa ameswage na omonhwe mamembo samira ne videos ni wie aka last video na opposition dey ye ko NPP na moti opposition why wo ko opposition dey we na enso opposition wo ko why na ko opposition NPP wo opposition na NPP wo cover power akwa he me say people for we am be we no samira Bawumia na anim wudini anyama ma George na ba no okun no DJ power mayamra na so ebeba so okun no DJ power
na power no ambaji biome monsantie wenso e me de dem is record dem ahometi kan say omosi den no motsna ho Emma Fulani ebeye first lady hey Oman ka say juwana min kiminyo Oman ka say beninim yo Oman ka say minim kaso Oman ka say benim ode amedwe jubo Omosi baby am free tea Eni anona Bawumia na chese wo so yede omu Senya omu mi no so yede omu Ethiopia omu ma wo enidie Obi o feel say what dia on sem fata Obi o feel say oh yes lewo what do to me be shene sana Obi a omma we nidie ba wutimi hwe yewura ala ne yire mu amfe nidie amma won wo fata Oyanko na Alankwajo Kyeremanteng Alankwajo Kyeremanteng di ni sika na ho ode ni nimde e support NPP no na wo hefa munim samira Bawumia na busuanfo ni mu amwaso ahiafo ma wo ahiafo na omu free Niger betena Ghana ono na mote la pass be man kwan we benya be ma yes wa sakra niamani that is it wa ye odefo nti ise wo babo ye so dwe ane not be man kwan unza se dia be na no ye be man kwan gas ahodo be na eba besi no samira Bawumia la pass be man kwan gas ahodo be na eba besi what is second ja onim rotary loto wodim no obenim mema ye mo wunkuro na atentenhu otuatua woto Sécret Agyapong ka kire no o se obie na no waware ye begu wugina ha wonka wado so ntum wonye furari ni uye furari ni ne Ghana fo ya so yese ya mpe furari ni so obedi ye so wo se ye adehye akanfo adehye furari ni na emedi ye so na wo ya akani na wo be ma furari ni na abedi so ada ya kwankwa so mu ana bone be na yaye furari ni samira ko kurum mesi ya nya ukurum video mereme nipa no onyanye na oye wi a me ba be ka ho asem me ma Ghana fo bia hunu ukurum wo bubu ya papa jojo tibonsu dan tuguo oyo kra papa jojo tibonsu wo ka obi a omu obi ye ka obi a omu ade a wo samira Bawumia wo na wo maame hia ni na ene NPP adaworoma wabenya sika ne papa ya na ambassador se Lebanon se Saudi Arabia any of the Saudi Arabia yes o papa ya na ambassador why na this sika ye campaign ma wunya power o papa be ya ambassador ahiafo ma fura nifo mufri kurom mufri Ghana ha ena musia tu ama mojere ye ka obi omu ade abubu ade an office ye ba be jajamo na ye ba be tena se moson sa ye ya ade hio akamfo yamma nya na pona na omo na mamoka and Bawumia na kasa ekohia nkramofo de Bawumia kan ya west one da video no wahu okohia nkramofo wokukuwa mo yes Bawumia osu chief imam hode no kohia nkramofo wokukuwa na okakira mo say oye kramoni ntina ye de na banti oba fo nkramofo yampa enti nkramofo na kasa nto aba ma no na omo nso menya chefa wo Ghana na yasisu amo ache ampa sa voice yes na ye secret and obi recording no now ye kramoni na Christopher won so mote ho na obehwe Christo ni bi o se no religious politics no tribalism ye be ye ne kese akamfo ene kwanse fulani ni ebedi yeso ena Christopher ene kwanse kramoni edi yeso ye ne nkramofo ye ntebone wo Bawumia wa na wakokwa akofa aba ya kachire said the issue of tribal and religion emwa ena moan kasa mode tribal munim se Kennedy Agyapong Agyapong na mo ye no ena wutimi kogina NAPO wutimi kogina ohene mpawanim kramboni panim pao wutimi kachire ne say I have been selected partly because I'm a Muslim, so I'm selected because I'm one of you. Look at what will benefit our people. Let's look at what will benefit our people. I have been selected partly because I'm a Muslim, so I'm selected because I'm one of you. I'm not representing myself, I'm representing all of us. So please support
support. Let us make a difference in Ghana in our generation. Yo. So what? I say I am not representing myself. Yeah. I am representing you. I was selected because I am a Muslim. I am representing you, Muslim. I'm not representing myself. Let's make a difference in Ghana. We are Christian, a Christo for so for Monsore. But my office I papa woni trim. O ye nipa bono for trim e dem for. Muni mu a mo hwe na. Mo hwe ba bia sidi no nenam. Mo hwe ba bia sidi no. Ode na yere. Ode na yere no. Samira Bawumia. Omo ye wudi for trim e dem for. Say ye hwe omo profile cases a. A wudi sem ne trim e dem sem kwana. Sa nkrofo miru wi aye no Ghana. In the first place, enye nipa Mama Georgina ne baba akupeo. Ne baba akupa o de no. Ena Bawumia ne Samira Bawumia eku no de ye power 2016. Na no say we ni evidence. Me say Bawumia ene Samira Bawumia ne NPP for say meboa they should go and sue me. E we dey pursue papa. Ah, kosu na nya no say de mra na ye aduma. Go so ntimi sue nti da bia sue. Yes, do mo kosu na be da say. Make us have that office and meboa. Aye sue no be sue me. O pursue you. Ah, me. Na babu kosu me, my ready. Omu kwasu me. Omuntimi. Omuntimi because omu ya wudi for omu kuma kwada no. Omu kuma ma Georgina ba for power. We ye Ghana ni na wutie me tie na tie ni ye. Bawumia ne Samira Bawumia ekuma ma Georgina ba for power. Efro head Bawumia ye. Hwede Bawumia ye. Samira Bawumia. Hwe papa George Tibonsu. Sanya se ye papa George Tibonsu ye be man kasa bre nko nwu ye. Ye nko green ne dan. Eti Bawumia na Samira Bawumia. Where adwen papa woni trim. Now Ghana ye po kandini papa mana bedi Ghana so a awudifo tremedemfo ahiafo ma a mo brother. Akoronfo obi say yenjai I say your arrogance, please can you stop that because of God. Why? Please it's an opportunity for her. Please I'm not supporting her but please. Why opportunity? Gyamfi Ghana and she wudini ni say wouldn't the to abatia Trump. Sorry, wouldn't the to abatia Harris. Let me tell you, in the first place, Nami Minimsa Harris was leading. Abe me no nyina na call program. Ana mi bisa opening pa bi meboa. And in summer opening no reveal kire me no. Hey. And on the moral grounds, Trump is standing for God. Fighting for God. And Harris in other circumstances no all fighting for the other social vices. Sebe ya ebe promote. Yeah. That woman secret no reveal kire me no. Na akwaya se bola suja. Trump be win at the hands down. After that revelation, after say woman no cancer answer no kire me, I'm say Trump has won. And a Christopher wa American in a film sorry jinaye. Na mo Ghana for amoti wa Christopher amoti wa mo yeden. Wo do nyankopon wa yade nyankopon achiwade a epaman Samira Bawumia no Dr. Mahamadu Bawumia na narodan Akufo Addo akwaje hu sika na wo ye kristoni wo ye sofo na wo soso yankoto aba ma wo timi sori nyina Christ wo ye kramoni korambe mu na ye ka kira say achiwade a epaman yansoso wo man mu wo ye traditionalist ntroya mpanimfo asam ben ana panimbe na ma kwan say sa achiwade o eboman no yansoso wo Ghana. Anya no na Bawumia esoso. Ono wakapre. We should speak the truth. Ghana belongs to all of us. Yam pre mayam fa Ghana nsha awudifo atremedemfo nipa bonfo Samira Bawumia no Dr. Mahamadu Bawumia nsa. Me say now to December 7th. Ye bema Ghana ni yabru no. Yes. Omu dimrika na ebeko. Ye bema yensuro bia o. Opposition omu dimrika na. Me say yensuro bia wo Ghana ho. The only thing wo see ye beku na bo batimi akume. Na okumi obakire bo. Chama running si awuko. Professor Abenso ngui. Dr. Kwame Nkrumah ngui. Emisata ngui. Na why? Why na bachire bo? Nia Frank ikanyina ye no kretrodo Frank bone bo ho bio. Yumre kra no Kweku Annan program so. Sa osofu na ye friend Saint Sack no. Oba so Kweku Annan friend no e wo program no so. Dia Frank ikaya ya me bakwa brambo adu wo ho asem. Papa na beki can same be as repeating the same thing ni bio. Wa ma bo boss wo ama. Mani agi hie. Frank ni o kan no kre.
No evidence. Awo abe wo kano. I have evidence. Yes. Kramoni won kofunu ho. Bawumia ne yiri samira Bawumia wudi fuo no akontompo fuo no akotwi fuo no. Dia no mama ye free aso dem wo no ye lashibi Ofori Atta. The funeral home ho no mo. Aso dan no mu ana me ba kwabran buodu ni funu da adaka no mu no a. Ye bie so na akwala ne da adaka no mu no. Dia no mama ye pia bonten wo mu ye wo funu no ho. For about 15 to 20 minutes. Yes. Enti Jai Frank no fro. Wadaroma. Na, what's a Frank in the evidence? And me as a mother, me wo me bano. Do me near Corso and in near Mecca. I have the evidence. You waiting for winning and someone about better yepono so because so when you subscribe ya bomodia say obe subscribe to channel since I had the latest and hot news in kwa and I'm bro I feel we are now like the video and I share my offer for so now when you be here now who the ekoso ewo Ghana memoir also bet me otchere wadwen afa aye and some way nyina ho ewo comment box ni mo beti me interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.